Met nga puka na ito ko na, may nga mapukan na ito dakilin na eh. Pukani mang gaya minta ko. Makasalin ni. Bagla pagtungod. Ay, sir. Apay ma'am, apay sino kayo ma'am? Taga DNR Max, sir. Apay ma'am? Amuyo ka di nga, bawal tagpukan ti kayo. Katay takapay nga sipsiputan. Kit pukani kumar, dito ma'am ta pagsungurod men. Ay, han, sir, iparparit mi ti agpukan ti kayo. Apay mit ma'am? Wina, amamitin ta kayo, iso ti mang sasalak ni iti ko, ha. Iti? Ti kalikasan. Pukani kumar man ta pagsungurod mi Iso daw. ti mang sasalak ni ti ang angin atoy. Kada tayo, midlaing. Bawal ti agpukan ti kayo, sir. Bawal data. Iparparit ni ti DNR ata. Parit nga pero nagalutig balbalay ti kayo. Ayaan iraso na aning sir, bawal talaga ti agputid ti kayo. Kumbaga dati nga kayo, sir Kikwa. Oh, Istimang tingtingil dito'y daga. Kano nga agriga ay ti daga? Nung basta gitalan lalo na nga itong lugar. mangtingtingil nga. Ati dagat ti mangtingtingil ita kayo. Alam mo nga ipapilit, sir. Ati kayo, isa ti mang protection ti kwa. Ang angin, kasi da kwa, dahil na bagbagyo. Bawal ti agpukan ti kwa. Pero nabigpig sa amin at na angin ngay ma'am no, dabagbagyo na. Hangar nga mabalin, sir. Apay, akin kukwa ti DNR atoy. Mulak atoy ma'am, ang ko ti DNR. Haan, sir, protektahan mi nga amin nga kay kayo ida. Nga mabaling nga gutidin nyo dayto, nga basta-basta. Sarilik ato nga mula. Haan nga sir, iparparit mi nga nga kwata may ibusti kay kayo. Si kami gayam ti kwan, kita man nagado nga kay kayo nga nagutguti din ni oh. Aping ngay nga awang ko balbalay ti kay kayo ano bawal ti pukan ti kayo puro ti ayami puro kayo mit ti bubong ti balay da. Bawal, sir. Iparit ti gobyerno deta. Tapos pag sungsungurod mi bay nagado nga Ang mga kayo. rasonanin, sir, bawal garteg. Apay sinuata. Kwa, gobyerno. Ay, Bawal. Payabaman ti ata gobyerno. Apay sino ata gobyerno ya. Gobyerno, sir. Tagano ata. Naan. High blood. Isugar ti mangi parparit iti kwa ida. Pag high bloodin ng tao ata gobyerno ah. Payabaman rin nagtungtong kami. Na, Ito gobyerno sura dapat ya pa ito sura pa magitungtong kanyak. Iparit-parit ti kayo. Eh bam to dakil siguro buksit na ata gobyerno. ito awat maninin nga. Gobyerno. Basta mo nga gutguti din ating nga kayo, sir, ata kwa. Bati Bawal. ko na ata na gana na Saan lang. nga mabalin? Kay parit ti gobyerno ata. Iparit ti DNR deta nga gutin na bawal. Sige, sir, takwa. Dito nga kayo, mapanimimi lang nga kitain to ulit nagutid ata. Sikati ko ano pa Turuturay man ata gobyerno. Sige. Payabam to ni gobyerno. Tinagbat kami.